Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы байқауға қатысамын. Мақсаты өзіңнің немесе өзгенің болашақ жоспары туралы айтып үйрену. Ребята, тема сегодняшнего урока называется «Я участвую в конкурсе». Сегодня научимся рассказывать свои планы на будущее на казахском языке. Бүгінгі қолданатын жаңа сөздер: әнші, певец, биші, танцор, жүлде, приз, жеңімпаз, победитель, сахна, сцена, мамандық таңдау, выбрать профессию. Енді осы жаңа сөздерді сурет арқылы қайталаймыз және есте сақтаймыз. Әнші, биші, жүлде, жеңімпаз, сахна, актер. Жарайсыңдар балалар. Енді екінші тапсырма: мәтінді оқы. Бірге оқимыз. Жеңіс. Ертең мен байқауға қатысамын. Монолог оқимын. Қазір сахна киімін дайындаймын. Содан соң тағы жаттығамын. Завтра я буду участвовать в конкурсе. Буду читать монолог. Сейчас приготовлю одежду для сцены. После этого снова потренируюсь. Алтын. Ертең мен үлкен сахнада өнер көрсетемін. Билеймін, ән саламын. Ұстазым мені ән айтуға дайындайды. Завтра я буду выступать на большой сцене. Буду танцевать и петь. Учитель будет готовить меня к пению. Мәтін түсінікті болса, тапсырма орындайық. Үшінші тапсырма: сұрақтарға жауап бер. Здесь вам нужно ответить на вопросы по тексту устно. Ертең балалар қайда барады? Куда завтра пойдут ребята? Жеңіс сахнада қандай өнер көрсетеді? Какое мастерство будет показывать Жеңіс на сцене? Алтынай қандай өнер көрсетеді? Что будет показывать Алтынай? Алтынайды байқауға кім дайындайды? Кто будет готовить Алтынай к конкурсу? Енді келесі грамматика. Есте сақтайық. Сегодня продолжаем глагол в будущем времени, который образуется с помощью суффиксов «а», «е» и кратки. Сегодня будем говорить эти глаголы вместе с окончаниями. Мысалы, жазу сөзін алайық. Основа будет жаз. Теперь давайте попробуем сказать это в будущем времени в 3 лицах. Мен жазамын. Сен жазасың. Сіз жазасыз. Және ол жазады. Ребята, обратите внимание, сначала идет основа, потом суффикс будущего времени, потом окончание, в зависимости, в каком лице стоит. Келесі е жұрнағы бойынша келу сөзі: мен келемін, сен келесің, сіз келесіз, ол келеді. Здесь окончание уже в мягкой форме. Келесі и, яғни кратки, билеу сөзі бойынша көрейік. Мен билеймін, сен билейсің, сіз билейсіз, ол билейді. Ребята, это действие в будущем времени на разных лицах, да? И в единственном числе. Теперь обратите внимание на эту таблицу, где глаголы в будущем времени образовались во множественном числе. Енді келесі тапсырма: жақшадағы сөздерді өзгертіп жаз. В 4 задании в пункте А вам нужно будет по правилу написать глагол в будущем времени в зависимости от лица. Мысалы, ертең Жеңіс байқауға қатысу. Вам нужно определить, в каком лице написан предложение. Жеңіс — это он, то значит ол. Третье лицо. Ертең Жеңіс байқауға қатысады. Будет глагол в будущем времени 3 лица.
келесі осы сөйлемдерді үлгі бойынша жазамыз. Енді 5-ші тапсырма сұрақтарға жауап бер. Теперь, ребята, чтобы закрепить свои знания по правилу, вам нужно ответить на эти вопросы. И свои ответы отправить своему учителю голосовым сообщением. Енді сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.